Sanibona ngenibingelela abalaleli nababukeli be-Transformation Love. Siyabonga kakhulu. Igama lami nguSifiso Manana. Mungangazi nje ngangaba khona ohlelo nje beshila ubhuti. Mina kahle guys isitolo sami si based ekutheni noma ngekho proud ukukhuluma ngami but ngenzela nomunye olandelayo nomunye ozwayo ozwa ngale story. Kahle it's all about ukuqwashisa noma ukutshela abantu ngempilo abangayazi abayibukela kude. Mina guys ngeke ngaba ngumfana nje okhole emncane edlala ibhola ngeke ngiye kakhulu lapho but bengidlale kakhulu ibhola into angayiphiwe uNkulunkulu ibhola kuneziphiwo lezi ekuthiwa sifumbetha ngazi but ngidlale kakhulu ibhola ku Cape Bloemfontein Celtics ngabuya ngenxa ukuthi italente lalikhona ngaqala khona ukuhlupha egoli ngenzela ukuthi le story lesi la ngifuna ukufika khona sifike but abanye sengicosha nje ama key points izinto zami ezangehlela ukuthi kwaqalaphi kwenzekalani ukuhlupha kwami ngaqala mina egoli manje ngimncane la ku Celtics kuyahola ku right i-credit card uyayiphatha uyithenga ingubo so uhlala e-club house so awuthola isikhathi sokudla imali so ukufaka kumina nje into ekuthiwa isidakamizwa because mina ngumuntu ochitha isikhathi esiningi ke manje ezidakamizweni ngaqala khona egoli ngokuthi phela nami ngangi-expose khona sesengathandana naye nje mhlawumbe abaningi babezobafelela leso story kanti i-weight fall yami kahle kwasetshenziswa yena akayona imbangela but wasebenza kakhulu ukuthi ngize ngibe umuntu odla idakamizwa alright ke ngidlala kakhulu ibhola ngidla idakamizwa ngihluphe ngithola ama-warning ngaphakathi eklabhini kuba ukuthi kunalento ukuthi eklabhini ayimncane lo muntu uze la e-Free State emncane mhlawumbe ingoba ukude nefamily manje mula eDurban mina ngwala eThekwini muzele usuke uhlala nabantu bangakhona around Joburg Pretoria so aba around nje so mina ngikude kakhulu kunabanye club o teammates wami ngangihlala nabo so lento bathi coach bami no because sine potential kuwena ngeke size sikuxoshe rather we gonna sign you a letter sikutransfer kuMaZulu le ndaba yakho ukuthi usuyahluphuda kotshwala udla imgwinyo uyaphuza uhamba namantombazane because sesiyazi isitori sakhe siphelele ukuthi wena unosisi walawo technical team wenu uthandana nosisi wakhe so uyena okwazi ukukhipha lama pass out wajela ukwathola ngaye okay ke to cut the story short nje bangitransfer kuMaZulu mengitransfer kuMaZulu kanti imbewu yama drugs esitshalekile njoba isitshalekile imbewu abasayekekika njoba ngibuya ke nazi ukuthi nginayo imali ngoba phela ngangayidli imali lapha eClub House ngangidlala encane because ngangengikwazi ukuhamba isikhathi ngangihamba ithuka ezincane lo sisi siphuza sibheme sothi angisa attend ngisho ama session morning session angisa attend mhlawumbe vision active angisawazi uku-attend kuningi nje esokama breakdown of which ngithathwe kuma trials e-School of Excellent ngithathwe nje ku-School of Excellent but kwakunama star tournament ase-Maritzburg ngeke ngize ngemove but ngenzela ukuthi ni understand le story ukuthi siqalapha njengoba ngibuya ngizala nginemali sengi-export vele kuma drugs lento ekuthiwa uqo umgwinyo ngayifunda egoli mina njengoba ngifika la ngase ngiyenza kakhulu mina ekuyenzeni kwami kakhulu umqondo wami ulimele ngokuthi isidakamizwa vele noma isibisa ulimaza umqondo but ngiza la uthi ngingenile la ku system lento ukuthi Friday fanele ngiyophuza ngidla ama drugs ngidla uqo nje kube mnandi lokho ke manje ngikwenza ngine advantage ngoba nginemali ngiyazwana sekhaya ukuthi bengiphuma kuphi nje impilo yami ihamba kahle ngiyakhumula ngihlala eAvondale Spa kuma flatini ngase Spa ngamuya ngase Mahashini la eDrobheni ngisa right nje impilo yami isihamba kahle okay kwadlula lapho kuqhubeka isikhathi ngicine sengixoshiwe ke team ngixoshwa yipi team ngixoshwa nakhona sengidlala ureserve kuthiwa ngangicoachwa uJoel Fire wakaMasho ubaba wami nje loya nanga yonke into wayengikhonze kakhulu because wayengibiza ngondishi ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ukuthi walethalo ababa empilweni yami because wayengitshela as much as ngangi young star but wayebona ipotential kimi wayengilanda ngisho emaklabini lapho efuna ukuthi ngihlale ngiseduza kwangenzeka ke lokho ngokuthi isithama sesitshalile imbewu siyakwazi ukuthi nje ikhule awukwazi ukutshala into plus umhlaba othi mina uvundile imali ikhona ngisuka kude nje kuningi okwenzeka lapha yana concerning icareer yami kwangakuthi yaze yaphela nje okay mayiphela icareer yami ngomuntu
ngixoshwe fanele ngidle lezi imali ngitshela ukuthi kwayimanje asikho ngisho isikipho esisodwa mhlambe ijezi lami engangithi nginalo just umuntu mangasabuza wodlala ngempela usikhombisa ijezi nje lama ijezi elidala nje odlala ngalokwe angisenalo because isimo engangikusona kwakusefanele ngidayise ngisho yonke into because akugcinanga kulawo ma drugs kwadlulela kwaza kuma cocaine kwadlulela because sengine stress sokuthi manje angisadlali ke angisayithola imali sengixoshiwe sengimnyama emathimini noma ngaqala phansi vele shuthi mina nje impilo yami sengilahlile nje ithemba kwamina kwaze kuhamba isikhathi ngingasawadli wodwa sengidla ama rock cocaine ngeke ngwabala ama drugs maningi but ngaze ngafika drug lokugcina ke emhlabeni ekuyilona ke sesibhekene nale inkinga yalo manje kuthiwa iwunga ekuthiwa inyawo bebiza kanjalo eJozi but ngagcina sengifika kuyona bengifika kuyona la uyazi ukuthi fanele ngibuyele manje empilweni yaphansi ekhaya yabo njengoba ngiphila lempilo right angaze ngilungise ekhaya angaze ngiphe umuntu imali angaze nje angibangingayona ingane sekhaya angangazi ukuthi kusasa lengiphathileni njengoba sengibhema lama drugs fanele ngidayise yonke into ngisala eflatini manje sengixoshiwe sengikoleta omastende kuningi senginezikweletu nje ezisabekayo ila kwazi kwafe connecteni ukuthi ngize ngihlale emgaqweni ekuhlaleni kwami emgaqweni vele sengibhema iwunga sengidla ama drugs nje la sengiyabhema nje sekumuntu ohluphayo nje sengiqala nokungena ebugebengweni sengiyantshontsha nani sekukuningi nje sengumuntu kahle ongeke emothi umbone ukuthi hayi lo muntu bedlala ibhola and futhi ngiyazi ukuthi baningi abantu abangeke wasangibona manje sadlala nabo ibhola kungalisa sikhathi so ngihlala emgaqweni kwangokuthi njengoba ngize ngikhuluma le story ngifuna ukuthola umuntu ukuthi ayikho impilo ebuhlungu njengokuthi ubone umuntu obekhule kahle egcine seshaya emgaqweni ngenxa yedakamizwa abantu abawufunda nabo abantu ababekuthembile most of all ifamily yakho ngoba ireputation yakho nawe uyalimala so ngase ngililahlile nje ithemba sengumuntu owenza yonke into emgaqweni ngaqala ngokujova ke unga because yayingasazwakali ngagcina sengihamba sangiyibhema nje njengawonke abantu but ngiyakhumbula nje ukuthi ngangijova one of the experiences engicela ukushare ngayo ukuthi le ndaba yami iningi mhlawumbe uyobona nakwami ama TV show uze ukuthi awuyene lovana lo ukuthi as much as ngikhuluma noma ngihleli uNkulunkulu ngomusa wakhe asaphinde walula isandla sakhe this time wangikhipha edakamizweni kubukhona guys ukulwa nereputation yakho obuyaziwa ngayo as much as si wrong sinjalo but enye into enza ukuthi ukushintsha kwezimpilo zethu esiphuma etrad noma edakamizweni webukhuni ilento ukuthi usunge kusakwazi ukweqa impilo awuyiphila ngoba ireality sengisho ukuthi uzobuyela kusemphakathi uzobuyela ku the same people owabona bekwazi ukuthi usukaphi wafika la so ama drugs amakhulu empilweni yamuntu impilo abekade iphila nempilo ayiphila aphiliswa ama drugs nokuthi aphinda aphume futhi so ngasho ukuthi idrug elikhulu empilweni yamuntu elenza ukuthi kube nzima ukurecover kwakhe ukuthi noma ese right kunezinkulumo ezikhulunyayo kunamagama abizwayo that's why ngisho ukuthi lento plus lento le lento most spiritually ngeke ukwazi ukuyilwa nje wedwa fanele uunderstand ukuthi iwumoya kahle lento uyilwa ngani ukuze ukwazi ukuyinqoba one of the experiences engangakwenzeka ngathi ngihlala eThekwini ke nje sengumuntu nami uphanta uxosha zonke izinto bayazi abaningi nje isitori mhlambe bazokwazi ukuthi babone ubuso noma basithole kwi channel le but ngenzela nje ukuthi singalahleki ngase ngihlala nje la ziningi izitori engingayikhuluma ezinye isikhathi ngiyayikhohlwa kuningi okwenza emgaqweni usugcina usungasazi ukuthi uzosho kuphi noma ukuthi mhlawumbe ngenxa yesikhathi but kuningi ngase ngitheli phansi ngibhale ngcono ukuthi ngiyabhala la ngizokwazi ukubhala khona ngibuye kuqhamuka okunye ngibuye ngikhulume ngibeke because ziningi lezi but istory nje engisikhumbulayo mina bhuti wami mina abalaleli be transformation lives ngiyakwazi ukuthi ngibe labo green bean laba imqomo le egreen ibe indlu yami yokulala mina ngiyakwazi lokho ukuthi ngenzela ukuthi ubone uNkulunkulu ukuthi wenzeni empilweni yami mina ngiyakwazi ukuthi emini loyo mqomo lo kube imoto yami engiphanda ngayo ngixosha igubhu ngixosha amathini ngixosha izinto but ebusuku ube indlu yami yokulala and njengoba kuyindlu yami yokulala nje hayi ukuthi ngilala kungekho lutho kuyenzeka mhlawumbe ngixoshe intambama sengiyolala so nginemthwalo vele ngiyiphethe la ekufanele ngingayibeki ngaphandle ngoba ngayibeki ngaphandle ngizovuka ingasekho vele ka sidalo so
kufanele kube indlu yami nendlu yezinto zami lezi ngilala kuzona. So njengoba ngingena kulomgqomo ebusuku ngilala kuona kufanele kuqale ngene izinto meziningi ngalelo langa futhi kufanele kube khona kufanele ngifake inyawo ngenzela ukuthi noma ngilele ngizwe ukuthi khona into ethathwayo ngoba njengoba silela emgaqweni phela vele sithembana. So ngiyenze mhlawumbe ubeka into yakho iphanteleti la ngizodlula mina ngiyithathe vele uyabo. So lokho ngiyakwazi ukuthi lo migqomo nje gradual ukuyibona ibe imoto yami ebusuku ntambama ibe yini indiyami yokulala uyayibona kunendaba la mhlawumbe ngenibona nginengozi mina la ingozi yakhona ingozi nje ende ngangashawa khona la ngingashawa khona shothi ngashawa ngisaqala ukuganga nje mengishawa ngitishwe mengitishwa siphinde siphole kamnandi ilokhuzana sami isiteshi sami ngibe right ngiqhubeke ngiphile ngokuqhubeka kwami ngiphile ngiyantshontsha phela la ngiphinde ngibanjwe khona eThekwini ngiyawazi nalomgaqo ula ngiyakhohlwa le ndawo eSan George ngibanja ama security akhona ngishaya yabo nje bengishaya nje kuqhuma umthungo lo engangishawe ngawo ebusuku ngoba ngangitshetshe ebusuku yabo ngenxa ukuthi lento le muqalekile muphe ama drugs awuyicabangeli nawe usuku ungekho kwena umqondo wakho usuku ungekho nje kwena ngivuke ngakusasa ngiphinde futhi ngenze njani ngiyoganga ngiganga on top of lengozi le angingisho esibhedlela njoba ngingaya esibhedlela kanti ngizoba nebhadi kuthiwa amabhadi kayabizana nginali igazi phela ngoba phela nginazo ingozi zokushintsha ngiphinde ngibanjwe abantu ke this time abawumphakathi abadlulayo baphinde bangishaya yabo nje bengishaya ke ila ngaphelelwa khona manje njoba ngisho bo mina ayikho umuntu oseke washawa njengami empilweni abantu abaningi hayi kanye akekho umuntu njoba mina ngimncane ngumuphathi akekho umuntu oseshawe njengami lokho ngineshow yakho njoba ngishawe ekseni ngisa uqhumile umthungo omdala uqhume manje uqhume ngayizolo nakusekuseni ngiyophandela ukubhema ngiphinde ngashawa futhi njoba uqhuma nje ngikwenye indawo ngathatha uplastic ngikhumbula kahle le story ke siyangithinta ngathatha uplastic ngawufaka ekhanda kuyashisa ilanga njoba kushisa angiyicabanga ngelifanele ngife ngiyofuna into yokubhema njalo njoba ngifuna into yokubhema nje ngiyithole ngenhlanhla ngifaka uplastic ekhanda njengoba ngifaka uplastic ekhanda manje istory isilonda njengoba ngabe simezivulekile wasifaka uplastic ngoshambe kuthiwa sikuphi sigcwala impethu akugreat lo ngoba suke sizoli kushisa indawo enokushisa evulekile enokungcola ziyakuthanda impethu mina ngisaboni phela sengigijime lapho ukuya kuphi kuneclinic ekuthiwa iCathedral and ngiyakhumula bakhona osesabangazela bayangikhumbula into eyenzeka lapha bafike bathi ngeke bakwazi ungitreat le story sangithinta because ngangashawa ngakawu2 ukuze ngangashawa kwakuyisithathu ngangitishiwe ngashawa ngaphinde ngashawa ngakusasa ngafaka uplastic kwagcwala impethu ikhanda lami leli la nembobo so bathi no ngesikwazi ukusisa hamba ogeza maybe ngidedela bethi ngihamba ngogeza la ngigeza khona ngigeza kusinki osetshenziswa yibona and futhi kusho abantu abasebenza bathi nimbozile mfana nogeza umqondo wami awusekho like ngiyakhumbula lapha literally kwangathi ngiyagula ngisho ekhanda because umqondo wami awusekho sengijahula bangisize nginiza indluku einhlungu ezinkulu ngifaka amanzi esilondeni esikhulu esilimele because fanele ngikhiphe lezi impethu ezisele ekhanda ngoba bathi ngeke bakwazi ukungisiza le story sangithinta kakhulu ngoba manje njengoba ngihleli khona ngeke usabona but ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wangisiza ngisixoxela ukuthi ayikho iexperience ebhlungu njengaleyana ukuthi uthi ungashawanga kanye ushawa kabili ugcwale impethu ekhanda uphinde ukwazi ukusurvive ngoba ngalithola usizo kodwa indlela abangihlungumeze ngakwakufanele because ngangikwazi ukugezela kusinka osetshenziswa wonke umuntu ukuthi nje umqondo wami ungekho la kwathi yena imbonile akahamba uclean I'm sure eCathedral there are people abayaziyo lento engikhuluma ngayo because yababhlungu mengicabanga manje ukuthi umuntu kusuke sekulate ngibasesimoni gaqweni ziningi izinto usuku olodwa adlula kuzona umuntu odlidakamizwa osemgaqweni so ngale nto engixoxa ngenzela ukuthi kahle ongakangeni guys siyacela ngangeni bawu3 abantu abadinga nayo ke kule situation yami sidinga umuntu ongakangeni kuma drugs ongaphakathi kuma drugs osephumile ngoba sonke siyadingana mina ngiyamdinga umuntu ongaphakathi ukumtshela ukuthi kumnika ithemba ukuthi kuyaphumeka most in cases abaningi abazali abalimele bilinyazwa yithina ofithi akukhulunwa ngabo sekukhulunwa kakhulu ngezidakamizwa sekukhulunwa kakhulu ngabantu abadlidakamizwa but ayikho into eshiwoyo ngabantu abahlukumezekayo ingakho ababona abantu sebelahla ithemba sebethi we ungangitsheli mina ngephara it's because ubhlungu esibadlule sekubona thina in 3 minutes ngisesivala
Wena, what do you think went wrong in your life nje ngoba kwaku right yini ocabanga ukuthi yazi yakufaka kuyo yonke le memo? Ngiyabonga yabo nje ungibuza ukuthi ibhuti wami yini engacabanga ukuthi yaba wrong. Kahle kahle la kubukhuni ukuphendula imibuzo but kulula since ngumuntu omntwana kaNkulunkulu osindisiwe omthanda uNkulunkulu okuyena engiphila ngaye ngoba lempi le esibhekana nedakamizwa akuyona impi encane. Ngizowuphendula kanjani umbuzo wakho? Ngizowuphendula ngokuthi mina as much as ngasondelana noNkulunkulu wangi-understandisa ukuthi as much as ngangiyigudi noma yengiphele sesipho but akafisanga kwangasona isabelo sami emhlabeni ukuthi ngigcine ngiyisoccer star ngoba uNkulunkulu ziningi indawo akudlulisa kuzona of which usukena kunecebo lakhe elingcono kunelakho ngempilo yakho. Manje nje I'm proud to say ukuthi ngiyisibonelo ngiyafuna ukuba isibonelo ngisho ngathi ngathola umbhobho omkhulu ngihambe ngimemezela ukuthi bazali ingane zenu zingakwazi ukushintsha singalilahla ithemba nathi sesiphakathi bafethu kuyaphumeka but iyodwa indlela esingenza ngayo ngoba lento iumoya. iBhayibheli lami ke lithi asihlole nomoya lo so asikwazi ukulwa nomoya ongcole kangaka ngamandla ethu. Ila kuqala khona ke amandla kaNkulunkulu ke ukuthi as much as silwa lento understand ukuthi yini ila singakwazi khona okuyinqoba. Nami la ngikhona hayi ngoba ngihlakaniphile ngingcono ithemba liyabuya ngumuntu nje uthanda ukubuyisa ithemba abantu la ngibona khona yazi ukuthi nangilovana lo ofuna ukuthi ikusasa lentsha libuye eSouth Africa namaphethelo.